U Slavoniji smo, pa je red da osječku audiciju otvore tamburaši. Evo, ja sam Kristina Minarik, ja sam vokal u ovoj skupini. Iza mene je tamburaško društvo Dora Pejačević. Dio njih je zapravo su i učenici osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica. Predstavite ih sve pojedinačno. Mislim da vam to predugo traje. Barem kontrabasiste onda. Basovi. Ne mogu ga krenuti dobro. A smije oni ostati ako nešto znaju odsvirati, nije problem. Što ćemo mi čuti danas? A čućemo Eye of the Tiger, onako vrlo poznatu pjesmu iz Rokija. Valjda će možda čak i dići publiku na noge, ne znam. Izvoli. Te. Aj ti sklekove. Da, vidite. Mislim da će ova pjesma postati apsolutni hit. 100%. Ja mi da bi to bila odlična filmska muzika. Još kad bi to Sylvester Stallone izrežirao i igru glavnu. Da, i nešto o boksu kad bi bilo. Bravo. To bi bio hit. Možda do sad jedna od najboljih što smo čuli na Super Talentima. Što je Iko pjevao, meni najdraži. Originalni ste, a za tebe, Kristina, mislim da si sjajno povukla svih njih koliko glazbenika imaš iza sebe, da imaš jednu odličnu energiju i daj, ako prođeš, daj se razbaca idući put još malo više. Do kraja. Mislim da imaš to u sebi. Znači, Enis. Da. Da. Da.